Bisa, nggak ngerti sama sekali. Dan Pak Oman dapat surat Bisa nanti diterangkan si Farid itu. Bisa juga sini deh, sini apa sini. Bahasa Belanda ini, Bang. Imo po. Oh. Mana po? Taruhan. Kada ko diculod ko po na. Tole, man. Yo. Pegang. Pegang. Tiup. Do may ida. Muluk kamu ada bayo. Muluk kamu ada bayo. Jadi siya na doon nami di Eda. Menstrum. Boru kami, boru marpau, sama bere. Inilah upa-upa badan dohoton di Mudainang. Bahwa ho boru nami, boru marpau. Ya. Oras mahoy nang doho bere nami om membentuk keluarga na yang baru. Bagus. Sa ituguan anak boru ho day nang Eh, bere. madam. Aso cok rohani Eda nami om.